Hello, people. Indo update bakado our Iran, the Israel, the America tadi cepolono. At koti tekai dote bakado America B2 bomb no. Kaboy yuti we duti le atilami po pado le America tido weni mira. Boy la chor khalana boy disikli ni na ko ga ru na video la mer kar khala boy tikli ni we leta klima tewe tenari ni le da kilometer tekla tek thonya do we ta sona gini Tasoni aje Tasoni chale ni tele Kamyami mele luichi luina re tabune Telu mapreso wa mona Miane luichi luina re Kamyasoni kora luichi luina re nyama De Kwa yutukli ni na Awe Keweda Neme Rida po teni ya mona Rida po ne plala tabla Bakadi tinggawa mora kaya kewedale bakale awe Amerika bo yuditi kaile petothoya mona dak bo yuditi gline lole ado ke khada ne atuelle se lele la me khawera ado akbo yuagu gani khale lise lele la ma watura lise lele la no awe ni mida bo yu Kale America tuwedale aletila wadami pomakale Iraq kabunila do sunya kanina Iraq do Israelina dilo ta kapole Irani awe akbora da nuclear ko tani Israel le malapo da awe Iraq a nuclear tala malet le khawda no do ko le Israel da Iran de jole Syria da Iraq kibinya ne dale khawada le talor bi tole kha ule nuclear atatu toti bale khal bi tolano do phene wila kine we Iraq khada ki Israel to khai Israel le to khu pa ta pa phla ki ta so pa phla to khu to ni le kha to khu ro ne khada le awle khale rocket ne kamya le tlo awe Club Padu rocket ni male khawada Chavalak boy Padu le khawada Club le tho ata tho de le miza ko de le ni miza le miza de kli ni khawada ple luyama le to ko to wani ulani naki Israel da awe close at da udodu ko ni da awe le khawada ni awe Israel intercept with that lot and need to be near the ward bling mono. I hope that I have got the old naked dog couple of car flavor to have got not chilla. Naked to the mean back like a city card it is 17 in order to do Kohago dot way. Couple intercept ni ago than need that Kohago Tetakrago Hago mono. The winning me there. Our Iran talole Israel khalawada le ani le khawada talo mo le we nuclear talo tilpano the penini Israel de atinya Iran ni awe ata nuclear law le hokula phajo khane we Israel kha lopgod ni ala di Israel an recruit le ni khiwada awe tamachele USD to kamale ma polop gani Iran nuclear power plant la ulo akula rakani to laga baya upotale tinya na mele ma ni abroad pheni de America ni tuweda boylum ke B2 bomb kan no ko B2 bomb le khawada le khawani dale B2 bomb ne le tawada awe Call bunker bomb bunker destroyer no bole
mi tu phadu la mahago da le hokula ti ba no lo phadu khai ni lo da le hokula ni da api ha kilometer a sagal awe sak ya ya mono kilometer sak ya le awe ira ata su thola mada nuclear plant lo kula ne pi sak ya da ya ni mono ne da ta so pa pla mi pur khan ni lo da te to ta ni ti da phe kilometer a chale awe te ya ye chi mo da phe ne po pha le da te cha ni ni ya tho da ti le khi ya mono da phe ni la ne po pha da phe ni lo de phe ta bu ti phe ni po pha da floor la mono le le boy yu ma ha ke le ti lo da le i ra ko ni mi po pha do na cho lo kho da awe a po ta ga la nya mono mi po ni po ta ga la nya ti chi da ba no do le ti la mi po wi ni phe ni la ni America ko Donald Trump ni te da le Israel da Iran ni mi te ne ko pati ya se ma ko pati we da ata di ta ya mo da phe ne Iran de we ka ta da le Israel mi te le kha le o ti phe ta che ta we ni ba ni khamya wa ko ti we mo da phe ni la ni Israel de ti le ta che ta na clip ba ni awe pati we da le kha da lo da phe ne Iran de phe le ta awe ta jinya le ko ti da da we ti le Israel ti la we le sa tho le kha da ho America air base le kha tha ni mo no le kha da we le ni ko da ni da we ta ko so pa phla da le Israel na ke khaplo le Iran ni ta to da ta lo le ka ma phi ke awe ta ti ta kha ba ko ni Israel ne sa tho awe su do ta tho di Iran ni lo no ko da khe ba thi ba le ta di te ya kisa da khi we lo na ke da ta lo ta so pa pla ma mi de mi ti ya ma no ne da I awe America bo yu Allah no awe Allah la khatha pu ni no awe le Middle East pe ni kam ya bo America bo yu ta la mi da le du ter bi la ma no do le America khane u de awe anti mo kamya da de close ta ma ko da ni da America Iran le khaw da bo yu plan ni no ko le awe close ta do de ko da ni awe ti le cha da pa ti ko ba do to no ga ba mo to so pa flower da gar mi ha ni no awe America don ko khute da le ko le Iran ne ke le kha da di ti nya cho na we pelo cho ta ma kamya la ko bo yu plo we ni ya ke wa bu te de Iran ahu ta ni phe tli le ale kha di ba ni America ti we da bo yu te no ti we da ta si we de no le ta la ga di ta le ko pu phle ga ni mo no ahu ta ni ta le awe America air base le kha tha ni no ta wo kamya bo yu le bo yu mi ka mi na we ti cho cho we ti le Iran le kha de ba ko da do ta go tu the ni ba da ki min me le ka lo le awe lo sa do da lo ta ga ti pa u ko da do awe ta ba do ba team ta tu ba ka lo sa ma pu pha da we ma pha pu pha ni ko ni mo no ko da di le lo we mi da pe yu kwa le ta so do awe abdi we da le ta ta ke na ke ka di awe khaplo le Ira awe khati lo le ka ma ta ti ta kha khaplo le te ma thwe ba ko da ni da Israel ne te le sa ro di kha da ki ga Iran ni la na ko da ta ta su mi ya ka ma ta di le di ti nya ba no mi ke le ta su ko da di sa bla bla mi de le ba ti nya ba khaplo le America le kha America di te khaplo le Israel khia ta ma che le awe nuclear ta la ta le Israel ma wa te ni ba ko da ni US le ma khia ta ma che US ma no na ki da la po che le ti nya ba na ki da
ba phale lo po di lo po mo na mi ba ti lo po ke ni khelle ba ba mi ko le u lo ku la jot la ni lo te ti wa mo je ni na di lo no we po ko don do na po pa tu pa to le mi we pe ta di we mi ke pe ta di te bla bla ti nya ba na ke da di le lo do ku wa na we kem chi ka ni te da le america ka ko le ti ta de G9 G7 आ दिया ना पूरा तब्दील ना